Dobro večer, 40.000 gledatelja natiskalo se na stadionu u Minsku kako bi vidjeli susret između Bjelorusije i Engleske. Kod domaćih u prvih 11 ipak nije krenuo Aleksandar Hleb koji ima problema s ozljedom gležnja. To je bilo ključno. Na kraju se pokazao s druge strane Capello nije mogao računati na ozlijeđene Terija i Ashleya Cola. Utakmicu je bolje otvorila Engleska. Evo i prve prilike u bočaju Walcota. Tamo je Wayne Rooney, nije stigao na loptu, ali je tu tražio i 11-terac. Sudio je Norvežanin Terje Hauge, ništa od toga. No samo 4 minute nakon te prve opasne akcije ovi momci iz Sherwoodske šume su se veseli. Wayne Rooney je kod lopte, ona dolazi do Stevena Gerrarda i to je 1-0. Super udarac iz daljine s nekih 20 metara i Gerrard u 11. minuti dovodi Engleze u vodstvo. Engleze koji su krenuli maksimalno uspješno do sada u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. No nakon toga Bjelorusija se budi i sastavlja odličnih 20 minuta. Bilo je opasno za Davida Jamesa, primjerice kod ovog udarca Pavela Sitka u 19. minuti. U 23. novi udarac Bjelorusa, puca Kutuzov i opet brani James. Neće biti lako nikome u Minsku, pa tako i našoj reprezentaciji. Odgovara Heskey dobrim centaršutom, puca Rooney, lopta pogađa vanjski dio mreže. I onda u 27. minuti najljepša domaća akcija u 3 poteza. Lopta dolazi do Staševića koji vara svog čuvara Bridgea. U sredini je Sitko i to je izjednačenje 1-1. Kruna dobre igre Bjelorusije u središnjici i završnici prvog poluvremena. Odlična akcija u kojoj je Stašević puno toga napravio, a posao u sredini dovršio Sitko. I do kraja prvog dijela još korner Lamparda, dobar udarac Heskeya, ali na odmor se odlazi rezultatom 1-1. U drugom poluvremenu igrala je samo jedna momčad, a to je bila Engleska. Evo sada Heskeya, Wayne Rooney i to je 51. minuta, 2-1 za momčad Engleske. Englezi su u drugom poluvremenu kao i svim dosad kvalifikacijskim utakmicama stvorili tu prednost. 2-1 izuzetno raspoloženi Rooney, ali valja čestitati Emilu Heskeyu. I onda još jedna sjajna engleska akcija, 73. minuta, Wayne Rooney 3-1, drugi njegov pogodak, asistirao mu je Steven Gerrard. Rooney je promijenio nogu, zavarao svog čuvara. Evo još jednom akcija u 3 poteza, Bridge, Gerrard, Rooney i bilo je sve jasno. Engleska ostvaruje i svoju 4. pobjedu u 4 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Odlično drugo poluvreme Engleza, mogao je okruniti Steven Gerrard, već je prošao i vratara i onda pogodio vratnicu. Ostalo je dakle 3-1 u ovoj utakmici u kojoj su Englezi dominirali u drugom poluvremenu. Tako Engleska ima maksimalni start svih 12 bodova, što